ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, amangan no adam mo, wano gayem mo nga kasapulan iti washing machine. Ay nawo, apay mo't bakit? Ilako ko mati washing machine ko, lakay. Washing machine mo? Ilakom ti washing machine usaram? Saan Ti washing machine a price ko iti paraffle ni Mare Winona. Ay nawo, nangabak kagaya may tirafol bakit? Lakay, dakkel dagi ang washing machine. Mayat pa iti brand na mailakok iti 10,000 no kwa. So na lang dawan mo't amok apangilakwan bakit? I-post ko lahat nga ro din iti Facebook. Barang adda interesado a kalugaran tayo. Uwan bakit? Ipos mulat tan iti Facebook. At damot ta washing machine a ginatang ta. Mabalin pa'y mo't amausar day ta. Lakay, ilako, tagyay bayad na. Igatang ko iti daduma pa ang masapsapol tayo. Mayat day ta na panunot mo bakit? Hello, Mari Berlin. Anya ti bagam? Brand new ka diti ilaklakom a washing machine, Mare. Ayun, Mare. Brand new day jay. Manungay ti panangilakom, Mare. 10,000 laang. Dakkel day jay. Kun mayat pa iti brand na. Awan bawas ta 10,000, Mare. Awanin, Mare. Nugatangam day jay ijay syudad. Saan laang a 10,000? Nangingina pa'y. Umay kuntuman kitaan, Mare. Di mo ilaklako iti sabali tatalaga ka sa pulak ti washing machine. Kaano nga umay kaya, Mare? Inton day off ko, Mare. Sabado ti day off ko. O sige, urayin ka dito'y balay, Mare. Indilit mo matantipos mo bakit? Ginatang da ka diti washing machine mo? Saan pa'y? Ngam interesado ka no ni Mari Berlin. Ay nawo, sigurado ka di mo't lang agatangan na? Awan pa'y mat na ibagana no sigurado. Ngam dakkel ti posibilidad na agatangan na. Nang runa pa'y kat awan washing machine da. Barang saan na abaratan Saan mat siguro, lakay? No dadto, makit narigat ngamin no gayim mo ti customer mo. Apay mat ana ibagam tikas na. Wana bakit? Tano dadto makit narigat da kasarsarita. Day tala ang agpayso. Ngam sapay la kumaata saan akasta ni Mari Berlin. Itapay laang kit agsagana kan bakit? Anya nga'y kumati isa gana Ti kumarim Saan mo nga ammo ti taray ti panunot na? Mapanak iti ayan ni Mari Janice, tatang. Ay dawaw, apay jay. Mapankuman kita anti washing machine nga ilaklako na. Aday lakla ko na ya. Adda, nangabak ka no iti raffle, ngam saan da kasapulan ti washing machine, tadamat ten washing machine da. Iso nga ilako na kanyak. Adda pagbayad mo, no bilang man ta magustuam. Adda 3,000 ko dito'y tatang. Adda ya mati 3,000 washing machine. 10,000 ti panang ilaklako na, ngam utangak pa'y laang ti daduma Kasapulan tayo mo laang ti washing machine, tapno saan tayo mabannog nga aglaba. Dakkel mo gayam ti washing machine nga ilaklako, Mari Janice. Branded pa isi ka. Aywan, Mare. Saan kan amarigatan nga aglaba iti ulas no gatangam day ta? Saanan amasapul nga igilgil mo no kwa? Hun nga rod, Mare. Kursunada, ngam awang ka din tawar na, Mare. Mano ti budget mo ay, Mare? Di la mabalin at 3,000 laang, Mare. Ay, nawaw. Naglakamot una yun ta 3,000, Mare. Di bali ata saan mo mataginatang dayta. Price mo laang mo dayta. Anya? Ngamtap no awan ti ibagbagam. Bayadak latan ti 10,000. Iso na laang ata saan ko ang mabayadan ti buo ita. 3,000 laang ti maitid ko. Jay kurang, inutak to abayadan kang ka. No manugot ka Mabalin la tamot, Mare.
Basta agbayad ka Wen Mare, awan pagdanagam, tatauak akasarsarita. Ayan nga iti 10,000 abayad ti washing machine mo, Janice, bakit? 3,000 pa ila ang tintad ni Mari Berlin, lakay. Ay no, impautang mo iti kumarem? Wan, lakay. Naimbag ano bayadan na? Ininutan na kano. Ano santang urayan apay ana sa ludsod mo. Buludag kumapay ti kwarta. Ngam saan namot gayam abinayadan iti buo. Pangusaram iti kwarta aya. Igatang ko kuma iti chemical kan abuno. Kurang ngamin ti kwarta ka nabati bakit? Usaram pa ila ang 3,000 Saan mo pengaw sa rin? Saan pa'y? Buludag man pa'y nga raw. Bayadak to numasingir ko ti bayad tinatenta bakit? Wen, okay lang ang kanya. Ti kwarta, kat kwarta ta adwa lakay. Ay nawaw, at dagaya man washing machine yaw, berlain ka anakan. Addan tinura, kabarbaro dayta. Manungay dayta. 10,000 ti panangilako ni Marie Janice kanyak ante. Ay nangina magayam, ano kasta? Dayta nga rod ante. Nangina launay, kat price na laang mo, daytoy iti raffle. Dayta dayjay. Wen ante. Mayat nga min ti branday ta washing machine ka anakan. Nakitak ti impos ni Winuna. No sa anak nga agbidawt, 15,000 ti presyo day ta washing machine. Wen ngam saan na kumamot nga ingi na unay ta saan mo't anang irwar iti dakkal apunan. Numano ti kayat na panang ilakaw, ay katadamot kan kwa na daytan, takukwa na mga raw. Wen ngam Ay nakaanakan, at dakarbangan ni Janice nga agdesisyon, numano ti panangilako na iti day ta washing machine. alawanan ante. Nangabak kayo manan. Nasabat ko ni Berlin di tadala ni tay bakit? Dito'y balay ka di tinagapuan na? Saan mo itlakay? Sa dino kayo nga ta tinagapuan na. Ang mga naggapo iti ayan ni Antina Apay ana sa ludsod mo. Huwag na Tate amok at imay na binayadan ti utang na ka. Saan pa'y nga rod lakay? Singire mo na. Makabulan ng tinapalabas, sipod inutang na dahi a washing machine. Ay, wan nga rod lakay. Bayam, singirik to no awan pa ited na inton agsweldo na. Huwag bakit? Ta isupay mo't agastusan ta. Di ka madanagan, ta singirik day jay. Saan mo't amabalin at thank you latan ti ibayad na kanya. Nakasapsapa ka, may anagawid, anak ka. Agresign na kun iti trabahok tatang. Kanya, Maumuma akon. paya mo uma ka ngay. Nagapa kami iti may sa akatrabahwak. Kat daytoy mabus ko. One-sided launay. Kasta, Wan, kanunungan na ti aramid dayjay nga Isabel. abangan may nubasol mo nga men. Apay abasol ko. Kat isumot ti nakabumbuntog nga kukuti. Di kag darasudos anak ko. Sakbay nga agresign ka. Agpanunot ka pa iti maminribaw. Ipalagip ko lang ken ka Saan pa'y anabayadan day ta washing machine? Ay basta, agresign na kun tatang. Inutaklat ta ngamin abayadan ta washing machine. At dakin ka day ta. Ipilit mo ba'y tikayat mo? Anya dyan nadamag ko bakit? Nag-resign ka numot gayam ni Berlin. Aya, asino tinakadamagam lakay? Iso tinaybaga ni Tata Orlan kanyak. Ay nawaw, kasano nga rod ang makabayad kanyak no nag-resign mat gaya man iti trabaho na. Mapan ka iti ayan data iso ti kasaritam. Mapanak man ngagpaiso ijay. Huwag bakit? Tapno malagip na. Amangan mo't no nalipatan ng adati utang na king ka. Day tanga rod lakay. Kunak tumot king ka. Narigat agpapautang iti may sa agayam. Amangan no inton madamdama kat day tapay ti saan nyo apag kinawatan. Kumusta ngay mare? Imayak ta singirak ti balance mo iti washing machine. Pasensya kan amare, ngam awampay mo maitad ko kang kaita. Ay nawaw, apay ngay mare. Nadamag mo siguro ana ikatak iti trabahok mare. Awan indulin mo di taya. Awan mare, ano samti aguray, wan. Ay nawaw, aginggat ka ano ngay ti panaguray ko mare. Sa anak asiguradaw, ngam di ka madanagan, tagsapsapulak magki din iti sabali a pagtrabahwak mare.
Asap kumaa, takasapulan mi mati kwarta mare. Nakangin-ngina mo nga minti pa nangilakong kat saan mo't adakkel ti puunam. Nagapula ang mo't dayjay iti raffle. Napagsaritaan tan ti presyo. Apay akas tamad tan ti bagbagam ita mare. Wan ata overpricing ka, maray. Husto laeng mare, nangina ti kas di a washing machine. Nututuusan ay kat nakatipid ka pa'y kit di iso asaan kumaakas na ti panagsasaong. Anya ngay bakit? Nagbayad ti kayo mo? Saan nga rod lakay? Tijak kaya, kas di mo ti panagsasaong na kanya. Anya timbaga na kang kaya? Nangina ka no ti panangilakok, kat price ko laeng dayjay iti raffle. Ay nawo, api akas tamot ti bagbaga na. Day tanga rod lakay, maasarak iti dayjay a babae. Nay, kita ama. Ang mga nuday ti pagrugyan ti sanyo pag kinawatan nga gayam. Ay makaamuditan lakay, basta siya, awan dakas nga aramida kan ko na. Sing-singir klaeng ti para kanya. 5 bulan ang tinapalabas, bakit? Awan ka di pa ti plano ti gayam mong agbayad? Yakam mo lakay. Ay nawaw. I-message mo Ura i-message ko no saan matlaangag-reply, awan latam mo. Tiwod mo't gamit ata kumarem. Jakla impagaro pa kasto'y taramidan na kanya. Nagtalakakan kwa na, ngumita parigatan na kiden ngagsinger. Day tangarod kat bakit? Kumarem pa'y ngarod. Ay, awanan. Amangan no aga pa kami matan no kastatar aramidan na. At damat ang trabaho na. Ngam no apay adi na mapanunot ti agbayad. Anya ti gagarayaw ang tinura. Kunak man no nabayadan ng data washing machine. Nabayadan ka day no saan pa'y. Ay, kwa, ante. Ay na kaanakan. Adda ngamin nangag ko aparigatom kanumo ni Janice ngagsinger. Kinapudno na, saan ko pa'y anabayadan day ta washing machine, ante. Apay nabayagan nga inalam day ta. No pampanunot ngamin, kat kasla nanginalaunay ti panangila ko ni Mari Janice kanyak, ante. No anya tinagsaritaan nyo ididamaw, ay kat iso at ibayadam. Nangina nga raw, kat price na laang day ta iti may sa raffle. Ay nawaw, agbayad ka kidain. Saan nga umdas arason day ta, tapno madadaal ti relasyon nyo nga agayaw. Kumusta ngay Maray? Ne, nagpasintro ka magaya, Mari Janice. Wan, itay pa'y akit kitaan ka. Italaan ka di nakita na. Wan, Maray, makapakigtut ka mo't. At damat siguron kwartam ditaan niya, Mare. Mabalinan tagsinger. Saan kumamot adito'y paradaan ti pagsingiram, Maray? Ni, apay kumaasaan. Ibabain naklaunay mo't. Ay nawaw, ibabain kamot ngay bagbagam dita. Awan mat dakas ngayon sawang kukut. Agsing-singirak laang mo't. Awan pa'y kwartak ita. Agbayad ka? Wano kayat mo nga idanon ko itibos mo, ti aramid mo. Ne, saan kumamot akas ta, Wano tibos mo latan ti kasarita, taitid na kanyak ti sweldong. Day tati di mo aramidon. Saan asyak ti ibabain mo ijay? No di mo kayat ti may babain, agbayad ka. Bayadam numano ti nagsaritaan ta. Saan akas ta anagado ti rason mo? Amangan no adat ti kwartayo di tatatang. Apay ti kwarta anak ka. Ananwam ti kwarta. Nayunan nyo man ti kwartak tapno mabayadak matan ti utang ko ken Mari Janice. Manuti kurang aya. 3,500 pa'y tatang. 500 lang ti kwartak ditaw ya anak ka. Utangak pa'y ta 500 tatang. Bayadak to no agsweldoak. No iti pa'y kumangamin abinayadam dayta dinalpas ko man. Day tangaro ti bidot ko tatang. Masapol ang makabayad akong. Tapno sa anak akulitin day a Janice. Nalpas ka di ti aramiden nyo, Antinora. Nalpasan na. Anya ti bagam kanyak aya. Amangan kunak no adda kwartayo di tante. Ay nawaw, pangalaak ngay kumaiti kwartak kat awan matrabaho. Kasapulak ngamin ti kwarta ita, ante. Pangusaram aya iti kwarta. Bayadak ti utang ko kan Janice, ante. No kasta, saan ka pa'y gayam ang nakabayad? Saan pa'y ngarod, ante?
Sapay sa nga ribo laang ti kwartak dito. Ti pensyon nyo ngay antay. Intun bigat pa'y amaalak day chay. No awan pa'y ti pangusaran nyo, ipautang yu pa'y kanyak antay. Bayadak tumutlaan. Agbayad akon, Maray. Amangan mo't no. Ay na, di ka madanagan, ta kumpleto da ito'y, Maray. Ay, naimbag man ta na panunot mo ti agbayad, Maray. Wan atap no awan ti maibagam kanyak. Danda ni gumura akin kan. Pasensya kan, Maray. Angam tinapatag, kat saan anatawanan ti utang mo kanya. Dandanikit din, Maray. Agyaman naklaunay ata nasaya at latatipan nakisaritam kanyak. Awato mo ti bayad ko, Maray. Ay na, agyaman ako na'y Maray. Agyaman nakmut, Maray. Jakon kayat ti umutang keng ka. Oray sakmat Jakon kaya ti agpautang kan ka. Kunaklakit din huday tanga utang ti pakapirjan ti nasaya at a relasyon tanga agkumare. Pagadalan ta addo, Maray. Pagadalan mo, taintun sumaruno, di ka agbalin atiwad. Ay, nawaw! Bayadam ti utang mo. Iti kasta, agtalinaed ti ayat, panagtalak kan respeto iti nagbaatan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.